gaji pun sebenarnya tak sebanyak mana tau ni. Kalau government ya? Kalau government ni. So macam doktor sendiri, masa training atau housemanship dulu ada tak rasa macam nak give up ke ataupun macam mana? Saya rasa medicine ni sebuah vocation. Vocation ni bermaksud kita passionate pasal sesuatu pekerjaan. Jadi alhamdulillah saya, macam saya kata kat Hani kan, saya memang minat daripada kecil. Okay, saya memang suka ke arah itu, okay, membantu, nampak orang sakit nak bagi dia sihat, nampak orang sedih nak bagi dia gembira. Alhamdulillah saya ada that kind of nak buat begitulah, okay, ataupun saya punya aim in life, purpose in life, saya suka begitu. Jadi bila kita buat medicine ni, betul banyak dugaan, penat dan rasa tak dihargai and things like that. Memang kadang-kadang kita rasa berbaloi ke, more that like that lah. Okay, kadang-kadang kita buat sebaik yang mungkin tapi kena marah juga kan. Marah pula daripada seniors, consultant, patient pun marah, nurses pun kadang marah kita kan. Jadi kita rasa macam berbaloi ke pergi kerja pagi-pagi. Lepas tu at the end of the day, gaji pun sebenarnya tak sebanyak mana tau ni. Kalau government ya? Kalau government ni. Jadi on call dah lah lama, betul tak? Kadang-kadang kerja more than 12 hours, more than 20, masa zaman saya dulu more than 24. Saya pernah on call 48 hours. Saya pernah kerja 72 hours. Okay, that is quite common dulu-dululah kind of thing. Lepas tu bila balik ciput je kan gaji kan. So I think kalau misalnya kita memang tak ada passionate pasal kerjaan tu, memang kita cepat-cepat nak give Kan up rasa lah, tak tahan macam tu. Betul, especially bila rasa tak dihargai oleh orang-orang kind of thing, you know, di sekeliling. Balik pula husband tanya kenapa penat je selalu kan, kind of thing, tak masak ke hari ni, dah lah penat nak masak lagi kan, kind of thing. Kadang-kadang itu boleh membawakan kita kepada rasa nak give up. Okay, tapi alhamdulillah, as I said, because I'm passionate about it kan, saya terima dan go through it je lah kind of thing kan. Ada juga kawan-kawan saya yang unfortunately memang tak berminat nak buat. Tapi dulu-dulu kan, yelah, kalau jadi doktor ni kononnya glamour kan. And then sesuatu yang apa kita panggil tetap, you know, so secure kan. Jadi kadang-kadang parents minta kita anak-anak mereka menjadi doktor and things like that kan. Jadi sometimes people do it because they are asked to do it or forced to do it. Jadi kadang-kadang that can cause a lot of anxiety, that can cause a lot of depression. Saya ada kawan yang nak jadi something else, okay, tapi parents suruh juga jadi doktor. Go through it. Alhamdulillah, pass, okay. Jadi doktor tetapi tak passionate, okay. So dia habiskan juga, tetapi dia berkecimpung dalam tempat lain lah. So tak jadi pakar, hanya buat medicine tu sekadar sambilan. I see. So kita bagi locum doctors kan. So ada juga kawan-kawan sebegitu. Tapi alhamdulillah dia teruskan juga ya. Dia teruskan juga, alhamdulillah ya.